Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, gimlong ti Granada iti saan unay nga adayok ni Unyol. Impagarop na anatayan ni Lindon. Sana limaban ni Unyol ka ni Lindon. No di kat tinulungan na pa ito'y makalibas. Maragragsakan mat ni Doña Dolores iti mapaspasamak ka ni Lindon. Nakuna na pa'y amatay lakuman ni Lindon. Nakuna mat ni General Barbosa nga mga nadumteng to ti panawen nga agibalas ni Lindon. Gapo iti panang pasakit ken kuana ni Mr. Fortesa. Inkaguma ni Lindon tinagturong iti kalsada ngem naulaw da ito'y. Iti sa bali abangir, madandanagan pa lang ni Diana gapo iti sasaad ni Ruben. Nakunamot kun kuana ni bakit ansing apapigsaan na ti pakinakam na. Kabayatan na. Agpalpaliiw ni Ruben iti aglawlaw ti sentro. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Kunakon kat, buyot ni Lindon. Andaitan, agsublimanan iti ospital na nagkapuan na. Kanya tira may din na dita. Sana kagpadlaw, surutag apaman ang makaunag. Dajay, nagsardang iti entrance kat tumalangkyaw. Kasla nagpaliiw pa itaglawlaw. Imunagan, kartengak mo na surutan at numamuak mo niya teraramidan na dito hospital. Asino nga dati umay nasarungkaran? Nalabit na may sa kadagiti amo na wano kakadwa na amasakit. Adun adaras na nakainkwentro day tatao. Iparpartak ko pa iti magna. Nakaturong pa ilang ni Boss Lindon. Gapo iti pan naka-opera dagiti sugat na. Limod na sinurot ko. Kalpasan ti rin nopak. Adot ti tagsaya-say adara na. Iso napakapsutan. Napukaw ti puot na. Hindi makitak iti igit ti kalsada. Inulbudak mat da Big Boss kan Doña Dolores. Noan niya talaga tinapasamak kini Boss Lindon. Makariingat ni Boss Lindon. Paya kaya't nakapatayan. Di nakadipat-pat nga na. Nakakaasimat ni Boss Lindon. Mismo nga ama natin ang parigat ken kuana. Agsasao pa yan na nakaturog. Saan pa yan nagimbag dagiti donor na agapuanan ti panang bugbog ken kuana ni Big Boss. Ang gastoy man ang tinapasamak ken kuana. Napaltugan ti takyag na. Ken naggapet pa ila ti maysa amata na. Nakita yu ka din ni Unyol. Saan, Doña Dolores? Apay ngawan dito'y mansyon. Adda kumapangibaunak kan kwa na. Nalapit a remuar, Doña Dolores. Remuar? Asaan ang nagpakada-kada kami? Sumungbat kayo! Saan nga mo, Doña Dolores? Hoy! Bastos kayo! Apay adidaksong bata na dagos, ha? Kit-kitain nyo latan, tigurong ko! Pasensya ka, Doña Dolores. Nagpintas ka nga min. Wan! Amo ka na pintasan. Ngamsaan kayo abastos. Siyak ti amo yu ditoy. Iso respetuan dak. Nakakita kayo lang itinapo daw agurong. Di yun amo ti sumungbat. Ha? Kumusta ni Ruben, Ignas? Jak na danon ni Jay balay mo, Ansing. Nalabit anapan nagsawar. Kasta ka di. Imbatik ladtan di abasto na itilamisaan. Ay, nasayaat no kasta. Sana rumbo nga mabisinan ni Ruben. Un Ansing. Maasyanak launay kan kuana. Mariknak ti panang ipatag mo kan ni Ruben, Ignas. Saan mo mata kadaraan? Kasta unay ti panangyali ka kam kang kuana. Jakman ammo, Ansing. Nalagan ti darak kan kuana. Panagriknak, katkas lapudpud nung anak ko.
Aniya? Naadaanak mo't iti anak alalaki, Ansing. Isuday di Gardo. Apinatay day di Brando. Ay, Ignas. Duha nga anak ko tinapukaw kanyak. Isungag may sa akon. Manipod na tay day di Alona. Imbilang kumutan kas may nga anak ni Ruben. Ay, Jak mailadawan tiriknak. No apay analag ang tiriknak ken ni Ruben. Pasensya kayo, Doña Dolores. Kasla di kay nakakita iti sexy na pintas ka na po daw. Doña Dolores. Nasiputan ka? Sabali tikit kita Pasensyan, Doña Dolores. Pasensya sa sawam. Kaya't mo tasulok day tamatam, ha? Saan, Doña Dolores, saan? Alo, agbantay kayo anaimbag dito. Nasumangkwat nyonyol, ibagayo takasaritak. Arreglado, Doña Dolores. Alo, panawan kayon, ha? Buisit kayo. Nagitiawanan bayin na lalaki. Nagdadakal dagiti mulag at da nakakita kanya. Igagarak man ket di tag kini amag na. Senyorita Diana, kung nati manager ti dayto restaurant, akasapulan da kanupay ti kanayunan a paglutuan. Kasta ka di? Wen, senyorita, nakasaritak itay ti manager. Saan aparikot dayta, manang selya? Mangibaunak iti maysa nga empleyado ang mapanggumatang kadag iti masapsapul da. Wen, senyorita. Urayon nakbiit ha? Kalpasan ti aramidok dito restaurant, ijay mo't gasulinaan ti papananta. Wen, senyorita. Nagbalikid lang ni Muslin doon. Ay, nakapimpi manan. Kasanon, nudyak tinulungan. Nalabit anatayan. At damot na itulong na kanyak kahit. Iso alas ka na. Ha? Ruben! Ikagtik na tila. Sino ti pamantayam? Ni Linton. Ruben! Pangasim! Di ka agarami ditiriribok dito ospital. Anya tinapasamak kay ni Linton. Apay ang nagado ti donor ti rupa na. Binugbog ni Mr. Fortesa. Anya? No sana ka po kanyak, Ruben. Natay ko maitaan ni Boss Lindon. Anya ti kayat masawan? Naglibas ni Boss Lindon iti safe house. Gaputak kayat apatayin ni Mr. Fortesa nga mana. Anya? Naku na kanyak ni Boss Lindon. Akaslasaan niya anak ti pangibilbilangan ken kuha na ti amana. Anya? Aging gaita. Saan pa ang nagsublit ti puot ni Boss Lindon? Nakaturog pa lang kalpasan ang naopera. Mabalin kayo apatayin itan. Ha? Yung sa anak apumat patay iti tao nga wan laban na. Ruben, di mo kumamot aramidon day takada kami. Sumrusurot kami lang iti pagayatan ni Big Boss. Makumikom ni Hani ang makisarsarita iti cellphone. Sigurado a kwarta manan ti pagsarsaritaan iti kasarsarita na. Talaga bak nang dayta tao. Nukas pangarigan tanatayan ni Linton. Awanan ti sabaling agtawid iti kinabaknang na. No di siyak lang. Sapay ko taw matidog pa iti biyag ko. Tapno maipapas ko ti agbiag iti nanamay. Dagitiawanan bain alalaki. Nasipotak asyak manan tikit kitaan da. Nagkiting ngamin ti short pan ko. Sige lang. Agpapas kayo kumita kanya.
Saan ba ta siyak ti marigatan? No, adda ka sa pulan nyo dito yung gasolinaan, ibagayo lang iti manager. Tapno may pay adagos kada kayo. When, senyorita? Saan kami nagbayag ka ni Manang Celia? Wan gayam. Ada imbatik ameriandayo iti lamisaan. Gaman kami, senyorita. Nagpada kayo na singpad ka ni Madam Anselma. Putno dayta, senyorita. Agyaman akmat kada kayo, kakabsat. Manang Celia, mapantamanan iti sa balipay a negosyo tayo. Wan, senyorita, igam kumutan ti kwarta a koleksyon dito gasolinaan. Nasayat nga rod no kasta, Manang. O sige, mapantan itilugan. Ado ti basol kanya Linton. Iso anaskin lang ang matay. Ruben! Di mo amo nga minti sa atin ni Puslindon. Sipot pa'y ubing ni Puslindon. Nakakaasin ti pampamayan ti amana. Aniya? Ado tinaistorya kanyak ni Puslindon. Ruben, insuro ka ni Mr. Fortes ang agaramit iti takas. Anya? Saan anay adakas ni Puslindon? Iso adi mo ko mapatayan. Agsasaw ka kaditi po na. Uwan, Ruben! Nabayagag matan iti pamilyada. Iso nga amok ti bagbagak. Makariingan ni Puslindon. Mawawak. Kaya't ko titanom. Saan? Di mo ikan iti inumun na danom. Anya? Asin. Ruben. Anya ti aramidam ditoy. Kaya't kaapatayan. Ruben! Di mo ko mapaltukan ni Puslindon! Di mo ipatarong kanyak ti paltok mo. Ruben. Masyan ka kanyak. Ayop ka, Linton. Ado ti basol mo kanyak. Kabailang kaapatayan itan. Saan? Di mo aramidam day ta kanyak, Ruben. Ikanak pahiti kong taway kong agbalbaliw. Anya? Kaya't mo ti agbalbaliw. Agsarita tayo tinalapat, Ruben. Di na kumapatayan. Sa dino tinakaparadaan ti lugan nyo dito yung parking lot. Unyon. Apay, Ruben. Anya ti plano mga ramidan. Sungbatam ti damdamagak. Dajay man o. Nakaparada iti api ti poste. Irwar mo ni Lindon dito ospital. Anya? Saan na mapalain, Ruben? Nakapsot pa lang ti pagina. Basta irwar mo ni Lindon, kit ilugan mo adagos. Awan pa'y tibilin ti doktora mapalin kung gairwar ni Boss Lindon. Basta makamukan, tungpalom ti bagbagak. Sige ti matungpal, Ruben. Agmaneho ka na yung bagunyon. Sa dino nga mina talaga ti papanantayaw, Ruben. Basta agmaneho ka. Ibagak tulatakan ka. Ruben, anya ka di dahito yung nararamidam. Nagsakit pa lang dagiti sugat ko. Awan bibiyang ko, nga uray na sakit dagiti sugat mo, Linton. Iwalang mo ka di matibangkay ko. Kalpasan ti panang patay mo kanyak. Akas mutlay tinaramid mo iti bangkay ni Brando. Ayop ka. Pinatay mo ni Alona. Kan dinadaal mo ti relasyon may kani Diana. Ruben. Parigatan ka matita. Anya? Ruben! Di mo ko makabilin ni Boss Lindon. Kagap-gapo na lang iti ospital. Saan pa yan naging pagdagiti donor na? Sumardeng ka! Anya talaga ti aramidam kanyak, Ruben. Makitam to. Iparikdakmat kan ka ti sakit anariknak ini. Awan bibiyang ko nga uray nagado ti donor mo ita. Nayunak tupay da ita. Anya? Unyol, agsik ko kay ti makanawan na pasat ti kalsada. Di ta lugar ti papanantayo. Kasangsangpot milaang ka ni Senyorita Diana. Ngam pumanaw ka manan, Ignas. Adda na patag apapanak, Celia. Mariribo ka naklauna yun. Anya? Di kagdanag. Sa anak ng agbayag iti papanak. Ignas. Mapanakon, Celia. Punasan ti kanayon nga agdandanag.
Gaputagan ang nadak. Sigun ken na Ruben, nakasarita na ni Leon agayam ko iti pagbaludan. Mapanak iti pagbaludan. Kaya't ko akasarita ni Leon. Diyak laing pagarup asi bibiyag pahigayam ni Leon. Gaputan na bayagan a panawan, nga awan ti damag ko kenkwana. Mapanak kon iji pagbaludan. Nakadanon tayo. May sala nga balay tiyadda dito'y, Ruben. Anya ti aramidan tayo dito'y. Bumaba tayo dito'y. Unyol, ibabam ni Lindon. Agtignay kan. Ibabam ni Lindon ket mapantayo iti dayta abalay. Sana, diyak ka namidan dayta, Ruben. Mga no, patayimon ti amok. Sige, tulungan na ko na bumaba, Unyol. Boss, mga no, patayin na kan ni Ruben. Makamuditan. Awanan ti adu payasaw. Agtignay kayon. Apay ka di manang salya. Itaypay anak kaululimak ka. Rimwar man ang Ignas. Anya? Diyak amuno niya talaga ti aramida na itirwar. Nagtibayo ti barukong ko itay. Kabayatan ti panangkitak ken kwa na arimwar. Manang. Sapay la kuma. Tawan ti dakas ang mapasama ka ni Ignas. Kung ti jail guard nga agturungan dito'y ni Leon agayam ko. Uraya ko na. Adu tinaskan adamagag kan kwa na. Isu tinang tulong ken ni Ruben ang makalibas dito'y pagbaludan. Sakbay anatay day di agila. Nagkuyog da pa'y adwa. Kamagong. Oh, Leon. Kumusta kan gayam? Anya ti pagsaritaan dalyon, ken Kamagong. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimod direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.